I šta ima ljudi, kako sam vi, ja sam Durak i dobro došli u specijal povodom 1.000.000 suba na kanalu. Ovo je za nas tek početak, a do kraja 2020. godine želim da oborimo sve rekorde i da budemo prvi na ovom prelijepom Balkanu u kojem trenutno vlada mir bez ikakvih problema, bez ičega što bi nas ometalo. Znači, postoji nešto što želim da otkrijem u ovom klipu, što će obradovati sve vas. Ja sam bukvalno skočio s trećeg sprata osreće, ali prvo želim da se zahvalim vama na 1.000.000 subscribera. Ljudi, vi ste najjači, evo suze mi idu sad, samo što vi ne možete to da vidite, ali vjerujte meni, ja znam šta ja pričam. Idemo do kraja godine da razvalimo YouTube scenu, a sad idemo na drugi dio klipa u kojem ću u znak zahvale za ovu nevjerovatnu podršku koju mi dajete, da otkrijem jednu stvar. Ljudi, GTA 6 izlazi ove godine u decembru. Ove godine, dobro ste čuli, ja nisam mogao da vjerujem, bio sam šokiran, koji vi sad kad gledate u ekran, ali to je istina, to je živa istina. Nakon iscrpljujućeg istraživanja, uspio sam doći do veoma važne informacije, da će se predstavljanje GTA 6 održati večeras. Ljudi moji, koliko sam uzbuđen. Neću da vam otkrijem više informacija, vidjet ćete sve večeras sami u 8.00. Znači, dobro slušajte, u 8.00 kad počne predstavljanje, grad u kojem će se održavati GTA 6 biće, pasite, Vice City, da, sretni smo svi, Vice City, a možete letiti logično i u druge gradove ako želite, malo tamo vamo. Za kraj, kao specijal za 1.000.000 suba, ja sam vam pripremio jedno priznanje. Ja sam peder. Ne gej, ne morate me tako zvati, nisam gej. Gejevi su fini ljudi koji ne bi nikog zajebali. A ja sam jedna velika pederčina, jer sve ovo bila prvoaprilska šala u kojoj sam vas sve sjebuo. Evo sad koliko sam se nafuruo na 1. april, počeo sam sam sebe da lažim. Debilu jedan, niko te ne gleda, u depresiji si, GTA 6 i da izađe, ne bi ga mogao igrati. Izgleda da je jedina istina u ovom klipu bila to da sam ja pederčina.